kuya, ni mo tang driver sa sisad eh. Sige lang eh. Taon po man ta manikamot ta. Tugi ta. Kapoy ba ni mahimo tang driver eh? Pasahero dira. Wa man. Sakay ko. Ma'am, asa ka ma'am? Sa lugar nga dili ko kasakitan. Okay. Miss. Asa man? Koy da ano? Na kay gamay. Basta hindi ko na gamay. Ay dili ba? Sinsilyo lang sa buntag kay kay lisod biya. Nga sa una pa lang ihatag na nimo tanan. Pero dili day ka masuklitan. Ay, salamat. Dili lang. Asa mo ba agi? Asa mo ba agi?